Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kala saraban bet pathau kabaakum kapuran khenna haka phlem ki oman. Kalayo biang kajing syapan kup buram ha kajing rakhi kinong shna phlem khasi ka Meghalaya Filmmakers Association. Hadian ba kani ka hebret kala sha jet best actress ha ka khusnam praksini award kabala long ha Assam. Ya kani ka jingpen ko buram kabala le da ka me filma la penlong ha ka arpau ar tare ujeliu ar hajar arpau ar ha usoso tam auditorium shalong ya kabala sam da umentri katanat ka kit ka ba jong ka sarkar jilla uba da sakhiat lamare ha ka jinga dan lang ki ting shop ki puran bat ki nong pen mi film ka ne ka film ki umat lashnad uba es Carson tiu kabala de pelat habiju cinema shalong house name ar hajar arpawe. Gumno pilong kerkame kerja gumno Lasarang patang di yuk kena ka uat nak ka daw memang bang ak ke film kiman aku no film umat nga ak chan bi child artist bang aku bi konsulat te pi yo awat nang ne pi yo na praksina awat na pi yo to mana pi yo to ka awat 2022 ki hapor ba kijit pi ki ong na ka daw kijit ba pibit balat na bang nang ban ak ki ak kene ka film ma kong pi pi yo awat ba dan don em ki film ba pinap kra don kerta gumno na ka film ba ang pi ki umat ki umat te ka ga kuar ka ga jing suhu yano pi buram jing yo awat pi na du praksine ba hadu kene fast dengan ai director coba di film bagi play bagi make bajonga bila yara nga jam tapi worship yakna awat pi wan lang marwene wan badi me kan ipa para ta dan em ki film tumai ba pin kra banak ne don manta pidang sekolah pas you kelas 7 hey Palaban Hospital Higher Secondary School ikut kelas 6 exam at punya tadi aku exam mata dan exam dah kakor ba to ban pas wah dia bak ta kit bak pi ba pindang le bhai kam film tu pi ma kulai